بعد قوة ضعفا وشيبة. So watani laɗo subhanahu wa ta'ala heno daali ɗo ko Allah woni ko tagi on e lo'ere refti o waɗi ɓaawo lo'ere nden cembe sagatalaku refti o waɗi ɓaawo ɗen cembe ɗon lo'ere mangu e mana sagatalaku ngon ko ari hakkunde lo'e ɗiɗi ko ɗum waɗi hinde jitti moƴƴa haɗay ko be ande ko honɗum faanda si e wi'i sagata si e wi'i jeunesse ɗum ɗon si wi'ama koyen andu enen ɗo fuu anden position men on e tawgol ko sagata ma wona sagata. Sagatalaku karamo koɓɓen hino fottani wondema ko fuɗɗoto ko gila duuɓi 15 ha duuɓi 40 kala e meɗen tawɓe no hakkunde ɗi duuɓi ɗo haray ko kanko wona e yewtede hande, haray ɗi piiji wona ɗi yewtede ɗo, haray ko kanko tigi safta ko kanko wona e yewtede fimu. Ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala hino daalani en ka deftere makko so on tigi hewti duuɓi 40 haray ɗon o timmini tagudi makko ɗin, o timmini doole makko ɗen, o timmini hakkille makko ɗen. Ko ɗum waɗi emo daali subhanahu wa ta'ala hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sana ha o hewta hattirde e timmude makko o heɓa duuɓi 40 waɗɓe anglais ɓen ino andi ɓe mari yewtere nandude e nde ɗo lollude ɓe wi'ay a fool at 40 will remain fool forever. Neɗɗo on si o laatike o heɓi duuɓi 40 tawi ko o bula on ɗon on haray o luttay wonde bula ha on e mana on tii ko yo geru elto o wona neɗɗo si o heɓa duuɓi 40 si o jooɗike ha duuɓi 40 ɗin hewti tawi heɓali ko o waɗi haray tigi tigi on hino tanƴina ko ɗon o woni e haɗude. Joni noon o période mo woɗɗen e yewtude ɗo si a yii o sappama o suɓama haray ɗi no woodi qualité ji wonɗi e makko taway ɗi ko sabu ɗi qualité ji ɗo waɗi ha o période ɗon en suɓa. Ko honɗum woni ɗin qualité ji arano e ɗin qualité ji ɗon ko ɗon doole ɗen timmi e neɗɗanke on, ko ɗon production o woni e neɗɗanke on, ko ɗon neɗɗo on wawata nafude, ko ɗon o wawata battinde. En nani nane ko aya o wi en kon ko hakkunde lo'e ɗiɗi woni e arde. Ko ɗum waɗi yo andu wondema si ɗum ɗo hewti ɗe doole ɗo heɗike yo andu ɗe doole ɗo ɗen ko feƴƴayɗe ko yo geru o gollitira ɗe adi ɗe feƴƴude. Ko ɗum waɗi woɓɓe go wi'i e yewtereji raɓɓuɗuɗi kono hara hiɗi mofti ɓe inni attufulatu quwwatun la aqla laha washaykhukatu hikmatun la quwwata laha washababu yajma'u bayna al-ismayn. Wo paykunkun hino mari doole tawayɗe hakkille ala, amma mawɗo on hakkille no woodi, ñeeñal no woodi, kono doole ala. Mawɗo on toloto ɗo o yi'a fayɓen no faala sottude ɗaɗen ɓe diwa o yina ɗo geɗe yaareɗa so waɗiriɗa on waway kono so waɗiraɗa o wawata, kono kanko on si ɓe niyo immo o yaha o waɗa ɗum ɗon o wawata, kono noon mo andi no gerdete. Mais o yahi no coɗa toon no haɓɓiti ciilotoɗa kono anda ka rewete. Amma suka on si o ari ka natugol ka galle makko o duñi baafal kurga o tawi hingal soki hingal fenni on ɗum o watta koyo yittito ɓawre o coɗa o tikkoyo nder to hara o naati. Donc haray ɗum ɗo o nema molanaɗo wonande suka on koyo eto o gollitira mo yo andu noon ko fewndo o sifori ɗe doole ɗo o wawata battinde. Ko ɗum waɗi kala nation, kala leydi, kala mofte, kala mojobere waɗɓe hakkille maɓɓe e eltugol ɓe sukaɓe ɗo fewndo ɓe mari doole ɓen ɗon hiɓe tanƴinaɓe développay. Kono leydi jooɗimi taway ɗi haajaka e sukaɓe ɓen ɗon
ton sappo développement ngi ndilleji ɗon haɗay siiwi ɗon qualité ɗimmo o wonɗo e o suka mo wonɗe nge yewtude fi mum ko tawgol o période ɗoɗen ko période moƴƴuɗo marɗo valeur période tawayɗo hino foti neɗɗo hino weɗa mo yo taw himo tawa e o période ɗoɗen ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o holli en wondema allah subhanahu wa taala nde o ñande dargal nde himo weltina neɗɗanke on fi natugol ka aljanna o innay o foɗaymo allah fodi e wondema o naaday en ka aljanna o wadda en sukaɓe haray fof no yiɗi natugol ka aljanna haɗa ko suka haray mo timmini tere ma hakkille makko ɗe fof mo timmini doole makko ɗe haray ko ɗum waɗi ñande goo nula sallllahu alayhi wa sallam eno filla wondema yummirawo arno ka maɓɓe inni yo nulaɗo toranomo allah yo naatu aljanna nulaɗo jaabi yummirawo on he mawɗo natata aljanna de yummirawo on hucciɗa ɗen fuɗɗi wullo hino suni ɗum fuɗɗi wullugol hino suni on tuma noon nulaɗo yamiri sahabaɓe yoɓe yeetomo wondema a komi faandi wondema neɗɗo on natataka aljanna hara ko o mawɗo on fof on naata e ka aljanna kono hara ko sukaɓe on tuma nula sallallah alih sallam janganimo ayeje ɗen ka waqiyatuɗa inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba aray allah subhanahu wa ta'ala tagi ɓe suddiɓe aljanna o waɗiɓe curbaɓe e mana on tigi o naatay a yummirawo a naata e ka aljanna kono on tuma hara ko a curbaɓe andi ɗum ɗon holli wondema ko dumunne wonaɗo e ɗaɓɓede ko état mo neɗɗo on fof yeli yo taw himo tawa e on étape ɗon si yiwi ɗon neɗɗo on ɗi o période ɗo kadi ko période ɓurɗo juutude on e nder gurdam neɗɗanke on wano honno si en ƴetti joni paykunkun e wiyay ko gila ko jibina ha ko heɓa duuɓi 19 duuɓi 14 haɗay ko paykun ɓeynata paykunkun no arde ɗayno paykunkun ɗa gila duuɓi 15 ha duuɓi 40 wano hollirɗe noon nane haɗay on tuga ko ɗon woni sagata yagal makko ngal ko hakkude ɗo woni eɗen andi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wondema amaru ummati bayna 60 wa 70 haɗay duuɓi mofɗe anɗen ko hakkude 60 e 70 joni noon si en ƴetti alwasatul hisabi e wiyay duuɓi 65 joni noon si en ƴetti paykunkun duuɓi 14 en ƴetti gila 15 ha 40 haɗay ɗon ko duuɓi 26 woni ɗon eɗen andi on tigi iwa e wonugol suka kono haɗa o wonani mawɗo par ce que si goɗɗo innama gorko on no ɗa haɗay on ɗo wona o suka kono wona o mawɗo kadi ɓe inni on distance ɗon ino wawi wonde duuɓi 10 gila 40 on ha 50 on haɗa ko duuɓi 10 joni noon si ɗum ɗo wattike 40 on andi woni 50 joni si 15 heddike ɗon mawɗo on haɗa no mari duuɓi 15 e mana paykunku no mari duuɓi 14 suka on no mari duuɓi 26 gorko on no mari duuɓi 10 mawɗo on no mari duuɓi 15 donc a andi si en calcule ɗo ɗen en yaltini ɗum pourcentage haɗay suka on no mari près de 40% e nder gurdam ɗan haɗay ko on ka suka donc haɗay ko ɗo ɓuuri juutude e nder gurdam neɗɗo on si a gollali fewɗo o ta sayi ɗo ɗe ko honde tuma gollata donc haɗay ko ɗum waɗi ɓe innay yo neɗɗo on wakkilo moƴƴa o hutora o gollitira o zamanu makko ɗo o période makko ɗo ka tawata ɗon ko suka ko ɗum waɗi ɓe inni wondema neɗɗo on koyo eto wo ko impossible yo neɗɗo ɓeydu duuɓi e gurdam makko ɗam kono noon himo wawi ɓeydude e gurdam e duuɓi makko ɗi ko honno ɗum fiilori goɗɗo go no wi'i daqatu qalbi lmar'i qailatun lahu inna alhayata daqaiqun wa sawani farfa li nafsika qabla mawtika dhikraha fadhikru lil insani umrun thani wo neɗɗo on yo eto o golla fewndo o wuuri ɗon o gollana wonki makko kin ha o acca ko o wowlete fi makko sabuna sa acci ko wowlete fi ma adi a mayde
ñande mayɗa wo ɓenni hon ɗum addicru lil insani umrun sani ko yimɓe ɓe wowlata ɓaawo ma kon fiima haɗa ɗum ko gurdam ngo no woodi woɓɓe goo si ɓe maayi hannde ɓe waylete wolede fi maɓɓe nde ñande ɓe mula few kono no woodi joni exemple ji mo cheikh en addani en ɗo ɓe wan moussa boun umayr ma wano woɓɓe goo si a yii ɓe yewtude fiiɓen hannde ko tawde ɓe waɗi piiji luttay donc ɗi piiji noon a waawi ɗi waɗde wo fewndo wonɗa suka fewndo wonɗa suka haɗay noon ɗum ɗo no holli en wondema ɗi piiji ɗo fof holli e wondema haɗay suka on no hana wattanede yila e mum suka on no hana investisede e mum suka koko investisete e mum ko ɗum waɗi e kala leydi tawayndi wattana yila e sukaɓe maɓɓe ɓen ko leydi yanudi ko leydi ɗi fokkita hay nokku joni haray anden wondema wano leyɗe hettiɗen fof effort maɓɓe on fof ko fii sukaɓe maɓɓe ɓen tout dernièrement ɗo États-Unis ɓe wanno sauvé ɓe waɗi dirasa ɓe tawi e sukaɓe maɓɓe ɓen individuellement ɓe kelɗa e matière mathématique o iɓe anndi noon ko mathématique o woni fii développement ko honɗum ɓe waɗi ko programme spécial ɓe ƴetti ɓe waɗi fii endesugol fii e eltugol sukaɓe maɓɓe ɓen fiyo ɓe kelɗu e mato joni noon leyɗe goo no woodi ɗum na e programme ji maɓɓe woni donc ɓeɗo noon ɓeɗo himɓe développé ɓe yii ɓeɗo déjà ɓe yii nafa développement o ko ɗum waɗi ɓe faalaka e développement o iwto ko ɗum waɗi enen haɗay eɗen ɗumanni kono en torta Allah subhanahu wa taala en kadi yo arti ko en heɓen wawayɓe dankade sukaɓe ɓen haɗa ɓe waway nafude hande e janggo joni noon ɗum ɗo holli en ko honɗum woni importance sukaɓe ɓen e nder société o joni no yarli l'islam on no wattani yila e sukaɓe joni ɓe yiltoɗen ka histoire ka siranelaɗo ka tariha me en anden ko ha honto sukaɓe ɓen hittina fimum ton no sallllahu alayhi wa sallama ɓe hittinno moƴƴa ɓe fi rerɗingol fi neɓugol sukaɓe ɓen si wattani yila nula sallllahu alayhi wa sallam nokkeli ɗin fof hiɓe addi exemple fi ko honno suka on hana ne'irede la sallllahu alayhi wa sallam fi ka renugol suka on hoore mu'um la sallallahu alayhi wa sallam hino yewti hadis inna allaha la yajabu min alshab alladi laysat lahu sabwa nula ɗo fewti sukaɓe ɓen wayni ɓe hey ko noon nula allah subhanahu wa taala hino weltori suka tawayɗo ko joom peewal suka tawayɗo oñaare ala e makko allah subhanahu wa taala haray no weltani on ɗo si nulaɗo holli e wondema suka siforɗo ni haray allah no weltanimo ko honɗum ɗon ɗon signifie ko holli en koyo enen kadi en eto adapto ɗen waɗen wa on suka ɗon fiya allah subhanahu wa taala weltano en ka eltugol ɓe fi yoɓe rew allah suka on fewɗo ka o mari doole ɗon si o wallitaka ɗon yani doole ɗen e gandal ngal e fijindaru ndum e nemateri on adday ha o ronka rewde allah subhanahu wa taala nde nulaɗo anduno ɗum ɗo o yewti hadise goo kadi o holli wondema suka si a waɗi gurdam maɗa fewdo suka yagal magal ari woni rewowo allah haray e hino ɗo ko fewtuma kon ko honɗum nuɗa sallallah alih w sallam maaki ɓe maaki sabatun yudilluhum llahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu o yimɓe jeeɗɗo allah subhanahu wa taala ɗoyayɓe ka ɗowdi makko ñande tawata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko ni kanko subhanahu wa taala goto e nder ɓen jeeɗɗoɓe ɗon wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi o siti suka tawɗo gurdam makko ɗan e nder suka e sagata laqiyagal makko ngal o waɗali hay hunde si wona rewgol allah subhanahu wa taala donc ɗum ɗo kadi suusina e suka on yo rewu allah sabuna ɗum ɗo wonanaymo sabu yo tawe e ɓen ɓe allah subhanahu wa taala ɗuwata ka ɗowdi makko ñande darngal si wi ɗon nuɗaɗo hattali ɗo himo andi e doole ko woni e suka yagangal kon permetta e on tigui yo waɗu piiji buyi waɗu geddi buyi waɗu probléme ji buyi no mari doole piyay hay mawɗo o wujjay fewdotumen o mari doole mo wawi jattude goɗɗo o doga o ronka hen hendademo joni noon nulaɗo andintini awa haray noon ɗe doole ma ɗo o qualité mo marɗa ɗo haray watta yiɗa e makko dey
paske la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba. Teppere ibnu adama sottata ñande dangal si wona o lande piiji nayi o jaabo isi o feƴƴa hino jeeya e ɗin piiji nayi ɗon wa an shababihi fima ablahu sagata laaɓiyagal magal ko honno feƴƴinirnoɗangal ko be jaaɓoɗa Allah subhanahu wa ta'ala si feƴƴa. Joni noon si a andi on question ɗon a jaaboytomo ñande dangal, est ce que a wattanta yila e makko fewndo wonɗa e makko a wattana yila. Kono noon ko si a andi, ko si autorité o, ko si karamo goɓɓe yani ne ay ɓeɓen kolli suka o wonde makko ni siforɗa ko be haɗay gollitira ɗum ɗo. Haɗay ɗum ɗo kadi ko hunde nde hannuɗen andude ɗum. ɗiɗo holli en wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam himo avangu muɗum sukaɓen ɗo ɗen wattana yila par ce que ko responsabilité e maɓɓe kadi yoɓe immo kamɓe kadi ɓe ɗaɓɓita ɗum ɗo wota ɓe sabbo tun waajede, wota ɓe sabbo tun orientede. Joni kamɓe kadi yoɓe heɓu initiative o. En etoto fi kalannode yewtere men ɗo en addoye exemple ji seeɗa waway ɗi e motivude fiye e wawu tawde enen kadi e wona e innovateur ɓe yimɓe sincayɓe piiji ko nafata mofte men ɗen, ko nafata jama on, ko nafata insaniya on fof. Haɗay ko adi e ɗin piiji e rôle suka on, haɗay ko neɗɗo on hino hani andude ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala tagani mo. An suka lando hoorema ko honɗum taganata. Joni noon andugol ko honɗum taganaɗa tigi tigi on wona an landete, ko taguɗo on landete. Par ce que kala moƴƴinɗo ɗo ɗen produit haɗay si tawi koyo expliqué ko honɗum e nafa o produit ɗo manima ko honɗum créanɗamo ko honmo landete ko manufacturé o yani ko moƴƴinɗo hunde landete ko honɗum moƴƴinanɗa par ce que ko kanko andi ko honɗum e nafaji woni ton. Ko ɗum waɗi sa soodi télévision ma téléphone ma ɗuma haɗay bouteille mum no ton himo sifanima a waɗ ɗum ɗo ko komi moƴƴini ɗo ko fi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni hutorɗa. Sa waɗi ni moƴƴay, sa waɗiri ni bonay, sa waɗiri ni huɓɓata, sa waɗiri ni huɓɓay. En fof hiɗen andi ɗum ka. Donc ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala landete. Joni en landike Allah ko honɗum taganɗa neɗɗo on. Allah subhanahu wa ta'ala hino daali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Subhanahu wa ta'ala o daali mi taganali jinna e neɗɗanke si wona fiyo ɓe rewa min période. O faalaka o landaki e nafkumo yo waɗamo hay fus o landaki koye rewgo. Joni noon rewgol mo ɗo on haray condition ji buyhino nder ɗon fiya wawu rewde Allah no hana rewirede no. Ko honɗum duwaɗa wadde ko adi kon taw ɗeɗo ñamitino e nder mum on andi ko ɗum waɗi mi yo yewtiri fof ko gooti piiji ɗin fof hino yaha ɓe yeeti kenɗo ɗen fi laaɓalngol ɓernde ko wonɗa e wadde ko laɓɓingol ɓernde ko wonɗa e wadde ko yo taw ko fi Allah subhanahu wa ta'ala nanen ko fi huwodiral hakkude men woni e yewtude ka kono ɓe maaki koyo e laɓɓin ɓernde tawa ko hakkude men ko fi Allah wonɗen e waɗande. Joni noon itti e sikke fi rewgol Allah ngol ka e rewila e Allah hara ko sabu goɗɗum ngo ko sabu makko kanko subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o wi en wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin koye laɓɓinanmo diina kan kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Si yiwi ɗon o neɗɗo on o eto o anda ko honɗum woni diina ka Allah subhanahu wa ta'ala wallini kan hara ko kan ɗon o jogi wota sincan hoorema wota landomo bee no woodi landeteɓe tawayɗe ko ɓen ɗon landete ko ɓen ɗon andi fimum. Qur'an on hino yewti en subhanahu wa ta'ala hino daali wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala en e o aya ɗo wondema diina wo o newnana en si wonaka o tippini kan en downulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Sina ɗum kala waɗɗo ɗum haɗay yo andu haɗay o jeyama e hayruɓe ɓen e perduɓe ɓen ñande danga. Joni noon ko ɗum waɗi fewɗo ni hiɗen e zamanu ma e waktu taway ɗo hino fewdodiri e piiji wonɗi e wadde ka fendane ɗo ɗu lewru ɗo ka sakkitormayɗi ɗo piiji buyi hino sati waɗugol. Joni noon watta yiila nula Allah oɗo ko aya Qur'an wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan an o wonɗo ɗo
wonɗo e sodude conti kesi fi on cérémonie ɗon ma wonɗo e wadde piiji fi ɗum ɗon haɗay wattayila de par ce que si ay waɗi ɗum andu haray a jokki ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yallaki no sallallahu alaihi wasallam hino maki man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa man tashabbaha bi qaumin hushira ma'ahum haɗay kala nandintiniɗo e yimɓe o kontidete e ɓen ɗon kala nandintiniɗo e yimɓe ko kamɓe immodata ñande darngal donc si wi ɗon haɗay kadi yo andu wondema o mission ko ɗum woni mission makko on suka no hani andude ko ɗum woni mission makko on ɓeɗo jantike aya on nane e nder yewtere maɓɓe nde Allah subhanahu wa ta'ala hino daali kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ko onon ɓuri e moƴƴude e mofte ko tippinana yimɓe ɓe fi honɗum ta'muruna bil ma'ruf hiɗo yamirde ko moƴƴi wa tanhawna 'anil munkar hiɗon haɗa e ko aña haɗay ko ɗum ɗo woni mission men o yo golle men ɗen fuu taw koye hoore ɗum ɗo woni e rulade joni noon hiɗen yawnude ɓayti waktonno faaɗi seeɗa fiye wawu memude ka kala seeɗa haɗay ɗum ɗo ko ɗuma arano on yo neɗɗo on andu ko honɗum o tagirana e point ɗimmo on rôle ɗimmo on koyo on tigi keɓo anda danger ji ko fewti l'islam o par ce que ko si a andi danger on si wawa dartade mo probléme ji meɗin fof ɓeɗo yewtinane wondema en irritoto taw hiɗe mari o probléme ɗo a jaɓay taw hiɗa mari probléme o on tuma noon ɗaɓɓana ɗum solution kono si a jaɓali wondema hiɗa mari probléme on a ɗaɓɓanta ɗum solution hay si a proposanama solution a waɗata donc haray koyen andu wondema yani ko eɓɓoreji ko ayɓe juɗɓe ɓe mari kon fi détournugol e l'islam on hino ɗuuɗi e jama on fof surtout e sukaɓe par ce que ɓe andi ko sukaɓe woni doole mofte ɓe ko ɗum waɗi ɓe etoto e laawi ɗin fof fi bonnugol fi sukaɓe par ce que ɓe andi fi sukaɓe si boni haray fi mofte ɗen boni joni noon hino jeeya e piiɗi ɗon e wadde memmingol tuuyoji e sukaɓe fiyoɓe yaltu ka diina fiyoɓe bonnu fiyoɓe yo qualité on iw e maɓɓe ɗum noon no woodi noneji buy wano o média koko yiyoto ko ɓe sukaɓen en fof en général surtout sukaɓen anden ko honɗum woni o média e nafaji buygoyno mum kono lorraji ɗin ka diina men e ka jikkuji men ino ɗuuɗi joni si en daari si yiiɓe sukaɓe on no jaani daaray ɓe télé ma daara journal par exemple acteur jo e film ma ɗi série ji tawa wakkiloto watto conti sika ko on ɗo wattoto ko sabu nahi mo yiɗimo sabu par ce que mo convaincu e makko ma yi'en ɓe sukaɓe wonɓe e jembinɓe ɓe starɓe ɓe footballeur ɓe ma yimayɓe ɓe femba koye maɓɓe ɗen ɓe acca lulluru fi Neymar ma Pogba ma Dybala ma Vidal no acci lulluru ka hoore mum kañum kadi acca lulluru ka hoore mum ma ɗum fi yimowo ko no waɗi rasta kamɓe kadi ɓe waɗa rasta ka koye maɓɓe donc ɗum ɗo fof haray ko piiji wonɗi ka média e wattanayila e mum tawayɗi ko piiji wonɗi en e lorrude ma ɗum hiɗen suti joni sukaɓen no fanɗi ka hawrodita e sukaɓe yuppuɓe tuuba man no ari haa ka ley boɓi hara ɗum fof no yaltiti hara yiɓe mantora ɗum hara ɓe anda ko honɗum woni aslu ɗum ko ɗum ñandego miɗo yewta e yewtere mi tawi yo mi landi est ce que ɓe andi ko honɗum woni ɗum ko honɗum ɗum signifie ko honɗum ɗum signifie c'est que ɗum kaka prison ji état